Hello guys, di ako sa IKEA. Train Ulit sa tracks. ako ang mga ganito nun sa room. Oh, train tracks. Sa renovation. Oh, train tracks. Renovation char. Nara akong mga kinahanglanon char. Busy kayong IKEA karon guys. Behind. Oh. Di ay sa IKEA. Di kami sa IKEA. It's Tuesday. Naanami sa cashier. Nagbayad nami. Tanawa. Mao na akong napalit. Mao na akong na-purchase today para sa ako ang studio. Char. Char kaayo, no? Puro buyag lang. Natanan mga paanya. Bed. Pillows. Bed sheets. Chair. Computer chair. That's the mattress. Welcome to IKEA Mountain Park. In celebration of the Easter season, IKEA Mountain Park is offering up to 60% off selected products still throughout the Easter? living room and market No. hall departments. It's just the sale. In need of a new study desk, Diha. students can down to